gukumira nshaka gusa kuza kuverifya niba ariyo 100% ariko ku rugero rwa 95% nabyemeza ko ikipe ya PRFC yamaze kuba itandukana n'umutoza wayo mukuru ni Dalkonovic, akaba ari mutoza ukomoka mu gihugu cya Serbia. Uyu mugabo amakuru angera haravuga ko we na staff yose byamaze kuba birangira bahambirijwe hagati yabo yego n'ikipe y'ingabo z'u Rwanda ariyo APR Football Club. Dalkonovic mu kiganiro duheruka kugirana na chairman w'ikipe yatubwiraga ko gutandukana nawe abakunzi b'ikipe barabyifuza n'iki byose atariko ibiri mu masezerano ntabyo ataraduha. Yabahaye Peace Cup ejo bundi. Okay. Championnat Rayon Sport irabarusha inoti rimwe, hasigaye imikino 3 yo gukinirwa. Ubwo rero sinzi uko bigenze, inkuru ni ya verifier, turakomeza tu verifier ni turamuka tubonye ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC yaba ari umuvugizi ndetse n'abandi batandukanye nituza kubona ku murongo wa telefone batubwira uko byaba bigenze uko bihindutse, kuko mu kigano chairman heruka kuduha yatubwiraga ko ibikombe birabibonye nta cyatuma batandukana. Sinzi wenda uko barebye umusaruro we cyangwa se nituzi igitera, ariko kugeza kuri ubu ngubu amakuru nizeye ku kigero cya 95% Dalkonovic na PRFC bageze ku mpera nyuma y'ibiganiro bagiranye ntakira umutoza w'ikipe ingabo z'u Rwanda. Nabonyera amakuru ahwihwiswa avuga ko Ndori ashobora kuza. Ndori bwo namuvuga gute kugira ngo abantu bamwumvira? Yatozaga banze nakiri gutoza, yatozaga mu ntare zizi amwe mu equipe mato ya PERA toza. Hakaza nabonye bavuga na Didier Bizimana n'umuregenderi w'ikipe. Nawe bakavuga ko rwose yagira ate byaza akaba bahari nko mu nzibacyuho. So ubwo rero niyo nkuru igezweho umupira w'amaguru nuko PRFC yamaze kuba itandukana na staff technique y'iyi kipe yariyowe na Dalkonovic umunyaserbia. Ukeneye APR ifite umutoza wanyuze mu muryango w'imbere. Ubushobozi mu mwemba burahari. Nibutse ko Nabi ashobora kuba umushomeri nawe. Ariko sinemera ko Darko yanyuze mu muryango w'inyuma. Siko nvyemera. Darko waje yatanze umusaruro ariko ibyo kunyura mu muryango w'inyuma simbyemera. Uburyo yaje sibyo nk'umutoza watoje umutoza ni inkuru nakurikiraniye hafi. Uburyo yatoranyijwe, uburyo yahawe akazi, ni umutoza wanyuze mu muryango w'imbere. Ahubwo nyine n'ibya bintu by'abanyarwanda bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami ariko ubwenge afite nibwo bugeni azamara yo. Nicyo ngicyo Kovajiti uyabusubenge ibwami by'ukuri yanyuze mu nzira zemewe. Ibigwije APR yari ikeneye umutoza. Kondisiyo ya mbere kuba wararenze amatsinda y'amarushanwa nyafurika. Wararenze cyangwa wayagezemo? Warayarenze, warayarenga. Kuyarenga ntabwo byari bihagije. Kuyarenga nibyo bihagije. Kuyarenga cyangwa kuyageramo? Kuyageramo nibyo bihagije. Kuyageramo nabyo byari bihagije. Unayarenge. Ugera muri kimwe cya kane. Ugera muri kimwe cya kane byibuze. Ibyo Darko yari yarabikoze. Na GS Kabiri ngira ngo niba ntibeshye. Yes, niba atari none se ko yibuze hano yo muri Algeria ni yasanze ikipe yarushye yo muri Algeria yageze muri kimwe cya kabiri. Niko kurebera reba neza ni kimwe cya kane ni kimwe cya kabiri kurure mwumbatiwe cyane uriya muhogo rero. Ariko nuko abantu batagiye n'ababikurikiranye yagezemo nabo basanze ikipe isa naho egabura kugera mu matsinda harimo ibintu byinshi. Harimo amakipe y'amahanga hafi yarakinnye byagenze bite ariko nyuma yo kuyageramo yirukanwe nabi cyane. Shampiyona yabatangiye
amara ngira ngo imikino niba ari 6 atitwara neza baza kuza noneho bo aho babe hatari bo bareba n'imikirire yawe gusa gutsinda gusa banareba ubundi uratsinda ukina uratsindutse urakonvenka uremeza siki tumipetso birukana se uratsinda ebyiri iya gatatu atsindwe finale baramwirukana baravuga ngo n'ugutsinda ntabwo ukina umupira w'araheri w'abarabu tsinda ukonvenka kuri zo barabu barebye Premier League kubera sara bamwe bakangara buraho ngo bareba La Liga gusa na shampiyona yabo ariko Burundi bareba La Liga na shampiyona yabo na shampiyona yabo Burundi badakunda shampiyona Angleterre iranabaserva cyane ku ikipe y'igihugu ya Lefalawo ni setifu hari setifu na monositifu ariko yahereye kuri setifu buri Murundi ntabwo yemera Angleterre Murundi shampiyona ibyo bijyana ya mbere ku isi ni kuki atayemera bijyana n'ubukoroni Burundi ashaka bijyana n'ubukoroni Faransa namwemera bijyana n'ubukoroni kazuba baravuga ndabyemera bijyana n'ubukoroni nk'uko umukongomani utambwira Premier League aho bifitiye kanari yirebera Ligue niyo ishaka abantu ngenje utese Karenzi ntabwo anyumvise iyo nibayishaka La Liga abarundi nipe nikupe niyo bashaka nase bashaka kugira TikTok bashaka niyo umupira waho burya guhera mu musenyi tugeze gukina nabo under 20 tunganya 2-2 Masudi yari assistant coach wa uyotoje Bugesera Bikanga wageze finale na Espoir finale yitwa Jimmy Ndayuze Masudi abanyamakuru bamubajije aravuga ngo Uburundi bukina umupira nka Espagne u Rwanda rugakina nk'Ubwongereza ndabyibuka cyo ntabwo nakibagirwa aravuga ati niryo bararoje itandukanye ni irihe ati nuko Burundi umupira wacu u Rwanda dukina nk'Ubwongereza atari ku Rwanda rugakina umupira Angleterre urumva rero ibyo nakubwiraga ariko yari afite yari yujuje ibyo APR yasabaga none usuravuze ngo ikipe yaramutengushye noneho abakinnyi baramutengushye kucyo Karenzi avuze akabuzeho ni kamwe ni umutoza watoje mu majyaruguru ya Afrika wigeze ukurikiza ugatoza ibigwi urabiboneye ariko atoza ati akina umupira usuti abakinnyi ufite bamenyereye ihe mikinire kuko biranavugwa ko umusimbura we araza n'ubundi guturuka muri Maghreb kuko nk'ubu turavuze ngo abatoza beza barahari nabihere kuri Gamondi wateye Robertinho bitanu aribuka Gamondi yakinaga umupira usobanutse w'Abanyargentine wo hasi ahubwo batunguwe no kubona Robertinho mu Brazil nawe adakina wa wundi wa Flamingo Gamondi barakina wazari plate wo hasi Robertinho agakina muhogo defense cyane pasi ndende kwiruka aramwiga amutera 5 aramwirukanisha hano yanga ikina na Elmelek Nyamirambo abantu barabibonye nipe nikupe ariko wibuke ko Robertinho yari yatsinze Gamondi mu mukino wa gishuti atera umupira mwiza cyane muri Super Cup Dar es Salaam yes mukino wa gishuti Simba ntabwo kintu gishuti napana Simba yaratarajya muri Simba ari muri burya yanga niyo ari muri Viper yaraje mugisha umupira narida urumva ari naho havuye Milton Kalisa nyirango urumva ari naho havuye kuvuga ngo ese burya Simba itwara Robertinho yanga niyo yabanje kumushaka umwana wa Kabare watsinze yanga tsinanda Yohana Bobos bya Ruhanga Bobos urumva icyo rero navugaga Darko yari yujuje ibisabwa ariko navuga ngo gikomeye cyamuhesheje akazi ntabwo yari afite ikipe yari umushomeri muri icyo gihe hakiyongeramo ko APR yagombaga gukina Sekafa cyane sibyo so mu batoza bose yashakaga byagaragaraga ko ari uhari kandi wujuje ibyo APR isaba ikeneye cyane umutoza wasaga naho amurusha ibyari bikenewe urumva ni umutoza witwa Artis Galay wa Mauritania ngira ngo mwamwitiranyaga n'uwo mwavugaga
Artis Galayi watozaga ni Wadibu niwe watoje yes ubwo yaba yaraje umunya Portugal yaba yaraje asimbuye rero Abdu ubirebe nawe cyane mu matsinda nawe uyu niwe wajyanye aza gutwara shampiyona akajyana mu matsinda ya Champions League. Yes niwe watsinze za iyo mu Misiri n'indi iri kuri finale Pyramide Pyramide yayikubise 3-0 akubita Mazembe yatsinze amakipe muri Wadibu bisa n'ibitangaza kandi sina wa mpira wa TikTok hariya ni peni coupe wa mpira kweri uryoshye Portugal style nyayo reke bya bindi bya seninga reke by'umwana w'ikipe avuga ni ukuvuga iki yahuye n'ikibazo Artis Galayi icya mbere byasaga naho chairman wa ekipe Richard Karasira mu by'ukuri nibyo rwose Artis Galayi Artis Lopez Galayi yatoje hano Artis Lopez Galayi 2023-2024 nyuma ahabwa Mauritania batarengeje 20 ahita yifata burya yifatanyaga na Nodiya akayitoza mu bikeneye umutoza udutegurira kuko niba ashoboye gutegura Wadibu idafite abastar itazwi kandi icyo gihe tugiye mu matsinda ya Champions League kuri bisama avuga nta muce mu ijambo Wadibu twajyaga tugira ngo naba province igira wenda cyangwa abakinnyi bavuye ahandi harimo abere igihugu benshi cyane ku ikigaragara abatoza bafite profile nini ari byo ndi Kazungu yavugaga basaga n'abatemera APR kuvuga ngo ni ikipe ishaka ko tuyubakira ibigwi sibyo ariko niba itaragera mu matsinda kuva yabaho twamenya igituma itarajya mariki ni risike gufata ikipe itarajya mu matsinda ni urugero kuri Gamondi wa Yanga bamusize Yanga nibyo aperera mu mushahara munini hafi kukuba kabiri uwo Yanga ima ariko se iramfasha kubaka ibigwi niba si Yanga igera muri kimwe cya kabiri icyambere nageze mu matsinda akose niki cyerekana ko umutoza ukomeye kare so gufata risike ukomeye se so ufata ya kipe nyine akayihibirwa akayikora ariko yabigoye ubwo nubwo biragora abantu baratinya ubwo nubwo nyine niba barabikoza ko utabikora n'ahandi sinavuga ko na Pep adashaka gutoza ikipe ntoya isanzwe umutoza ubundi wa mbere Pep yashakaga ni umutoza wa yitwa ndi mu Faransa utoza Asek Mimoza Cote d'Ivoire niyo izina rye yitwa iragenda aza kubyibuka imisatsi myinshi. reka twongere tubahe ikaze rero bakunzi bawe waramutse Rwanda nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva cyane ni ku nkuru imaze kumenyekana mu masaha ashize make cyane bamwita Darkonovic umutoza wa APR FC ikipe ikomeye cyane hano mu Rwanda murayizi ni imwe mu makipe afanwa n'abantu batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda dore yuko ariyo ya kabiri nk'uko imibare igenda ibigaragaza ni ikipe ya APR FC nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro Peace Cup uyu mutoza Darkonovic akaba amaze kwirukanwa na staff ye yose uyu mutoza rero Darkonovic amaze kwirukanwa mu ikipe ya APR FC na staff ye yose bimwe mu bintu byatunguye abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ariko nanone uyu mutoza abakunzi ba APR FC ntago bamwiyumvagamo bitewe na style yakinagamo dore ko ikipe ya APR FC ni imwe mu makipe aryoherwa no gutambaza umupira imwe mu makipe ishora bije nyinshi mu kugura abakinnyi ikipe ya APR FC rero nubwo yageraga ku ntego zayo nk'uko abayobozi bayo bagiye babitangaza ni imwe mu makipe itsinda idakonvenka ari bimwe mu biri kuvuga yuko Darkonovic yaba yazize dore yuko mu byo yari yasinye mu masezerano ye hari ugutwara ibikombe mu ikipe ya APR FC igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya shampiyona birimwe mu byo bari basinyiye mu masezerano kandi igikombe cy'amahoro murabizi ko yacyegukanye atsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0 umukino mwakurikiranye wabereye muri Stade Amahoro
ubwo batsindaga iyi kipe ya Rayon Sport. Muramuzi umusore bita Ouattara uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, igitego cyiza yatsinze, ndetse na Mugisha Gilbert ukunze kwitwa Barafinda watsinze igitego cya kabiri. Intsinzi batsinzemo Rayon Sport ibitego 2-0, imwe mu mikino umutoza Darkonovic yakinnye neza cyane mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona, kandi nabwo ntiyarahagaze nabi, dore yuko yarariho inyuma inota rimwe ikipe ya Rayon Sport Gikundiro Murera. By'ukuri ukurikije imibare uko yabigaragazaga, uyu mutoza Darkonovic ntabwo ari umutoza wari uhagaze nayo mu mibare, ariko ikipe ya APR FC n'ubuyobozi bwayo bahisemo kuba bamwereka imiryango isohoka we na staff ye yose. Ubu ntago akiri umutoza wa APR FC se cyangwa nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ni ikipe ya APR FC itandukanye n'umutoza mu gihe iri mu bihe twakwita yuko ari ibihe bitoroshye, dore yuko iri muri resi y'igikombe cya shampiyona n'ikipe ya Rayon Sport. Bakomeje guhatanira igikombe cya shampiyona nyuma yuko Rayon Sport ihushije igikombe cy'amahoro itsinzwe na APR FC ibitego 2-0, nayo yakaniye n'abayobozi bayo bakomeye n'abakunzi bayo bari gushyiraho uduhimbaza musyi tugiye dutandukanye kuri buri mukino kugira ngo barebe nimba nabo bakwegukana kino gikombe cya shampiyona nibasebe kabiri, dore yuko ubwo batwarwaga igikombe cy'amahoro bahasebeye bwa mbere. Barashaka yuko rero nabo bakwegukana igikombe cya shampiyona nyuma y'igihe batagitwara. Biri kuvugwa yuko rero mu ikipe ya APR FC ugiye kuba caretaker se cyangwa umutoza ugiye kuba yabatoza mu gihe gitoya kugira ngo barangizanye ino shampiyona ibura imikino 3 kugira ngo irangire. Mu majwi hari kuzamo Didier Bizimana umurejanderi w'ino kipe, ndetse n'uwitwa Ndori. Umwe muri abo rero ari kuvugwa mu ikipe ya APR FC yuko ashobora guhitaza agasimbura uyu mutoza Darkonovic kugira ngo ikipe ya APR FC nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu basoze shampiyona y'u Rwanda, barebe yuko banatwara igikombe cya shampiyona, dore yuko barushwa inota rimwe n'ikipe ya Rayon Sport nayo ikomeje kwitwara neza cyane mu mikino ya shampiyona y'u Rwanda. Ngayo nguko rero iyi mbibutsa yuko ni waramutse Rwanda ukomeza kugenda udukurikiranaho, nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo be wayikora. Ciao.